Yes, and we're back with our second set, and it's 2:05 in the afternoon, and you're still with the Four-Decade Duo with yours truly, Manong Jun Sariales, together with John Mark. Dito lang po, 98.5 IFM Kawayan, 80 Idol tayong FM. And nga rod, ituloy ito bumasa katagiti pangablao kakabsat. And apo, agyamyaman kami, tikina adu iti agbibuya itata. And welcome back, Kabsat Ron Sipagan. Thank you so much. And kung na ito'y apo over our official text line, 0917-150-0361. Hello, Tito June and Brother JM, Kablaawaman, Pasqua family, and Campus family. Pa-request mo natin si Siwit, Tito Brother JM, from Rubilin Pasqua of Malapata. God bless. Malapat Cordon. Yes. And 6624, good PM Kuya June and Brother John Mark, nagbibintas na unay di programa yung mabalin. I-request tayo Kantang Mildred. Of course, we'll be doing that later on. And 0672, hello po mga idol. Greet ko man amin nga taga-Abra, especially to Gaban and Langi family. More power to your program po mga idols. It's me, Chesley May, Gaban, iti Abra. Request ko man da Jai. Despacitong Ilocano version, thank you. And last but not the least, on the printed text message, Maki Perez sa Sir Hello, maimbang nga malam mo Sir June, kan GM, to programa yung nga, aratoy kami manan, karoba, ag-request kami mantisunatang na tagapulot. Maki of Ilagan. Kantaman jay Brian Idol GM from Romnick Tabay. Hello from Zambales, Bacala and Guzman family. Kuna ni Kimmen Guzman. Watching from Quezon City, Manila, from Frederick Flores. Watching from Zambales man na to. And hello to Kuya Derek Vizcara. Yes. Auntie Lynn Ventura, Auntie Elmer Manan, Ana Rose Lina. Watching here in Kuwait. Tamanan ta Kuwait, nakagalgas mo ng ibagam Kuwait. From Anedor Elbon dinagan na. Yes, and good afternoon mo di ka anak ko nga ni Justin nga dito unag iti studio nga di pa makatal na. Di pa nakita nga nagtugaw pag na uli bumaba. Sige. Abo to anak ko aya abo. Iminaka nga talaga. Of course, to my kaanak-anak Clifford Pastor iti Katarakyan nga kaanak. Wow. Next to you. Aya. Yung minangit tatatay. Nagsinangit kami tatay kakabsat. Ayan. Ada nga mi dagiti paspasamak ti biag nga ada ti pakaikoneksyonan na kada kiti sonsonatas nga income mangmangagan. And while listening iti Sunday program dito tatay, they played the song Let It Be Me. Apo, agu wala mo ate. Abi ka sa tanang radyo kung kuno mo ate kadto ako. Of course, at nang lagip mi lang apo dati nagawan nga bayaw ko nga ni tatang namet nga ni Jomedes Pastor. Paano ka magawatang chinilas ko? Napirdi. Nga dragon. Dragon. Awanan. Kaya mo kantahan today, Jai. Ngaday? Among the lyrics na? We can do it. Adate agmangi no nga mo J. Villa Carmen nag-text niyo. Nasisayat mo laglagi po nila tadagit ang tao. Anak ko na ni Modra Bells mo. One, batiim ni Jelay. Birthday na tatapan kami makiburnit. Damdama. Ni Jelay kano J. Anak ni Manang Atina nga J. may kadwa. Ni Jelay. Apan kami makiburnit damdama. Wow. Ni Tatay Ago birthday na no bigat. Oy, happy birthday Tatay Ago. Imala ka di dyan, isong inawagan na kang palang iti ago o yun. Kanyaki di nga palayo. Idi! Tatangay. Haanan. Ay, tamaman, tanto hanggang ago yung... Kita tayo lang yan, nanuray nga ibarsa mo dyan radyo nga ng paluasit keng ka. Madimata. Hamat. Ano nga ro, di kwenta yan, medyo makarelax mo ti magbasit. Napay tatay kay mo nga ako. Haan, ka medyo nang ato unay di camera. Ay, kasi yan. Naibagaw user from Ballesteros, from Ryan Ogale. Watching from Singapore, from Mary Ruth Hilario. Yes. Hello, Villa Pagaduan, Aglipay Quirino from Barbie and De La Fuente from Laguna. And of course, Manang Maria Peters is also listening and hello, watching. Auntie Maria Peters. Ayan, so may samay-sante po dagit ay request yo. So tatay ko na da, kaya da kanong kansyon na day Uncle Berting. Anak ko na nata. Pa-shout out 99.5 IFM Lawag. From Gina V. IFM Lawag. Yes, thank you so much. Malam yun dita, IFM Lawag. One, kaya manante ko na akong tatay mabalin yung i-hook in up di programa mito itap no mga ganda kami mo dita Lawag. Ayan.
And total, may samot nga familia tayo. So you can have us for free and you can invite us also for free dita IFM lawag. Kasati pa nag-FF ito IFM ta. Pinat ganda di request binga ag-cantion kami dito yung istasyon da. Nagdakil nga ba nag-apo ta. Siyempre, may kanan ti connection iti FTD kenda kita OFWs and all Ilocanos all over the world. Apo nagadutin na sa utan balong. O sige dating nga request at tayo nga. Uncle Berting. O may paay ka dito. So amin na abo nga manalon nga ama. Nga awan ti narabid na di inted da apo ti bagbagida, panunot, and everything tap no makalpas lang dagiti anak da nga agadal. O di ka di ba lang. To all daddies, to my daddy, for you. Parbangon mo agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sa agiwayway itinwangen. Nagagad ni Uncle Berting, natari pato iti dingwan, paagulitanan nas kanatuladan. Awan kaniyan at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarakadlata, uray at dasa gubanit na, agpastor nuwang ti panakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot no ti malaman, at ikayat na rumang ay pa nagbiyagen. Nunalpas ti raraapan, agbirong manti panggedanan, alatiro ta, dandanin pa nag-aapitan. Nga mapaitan aliday, taabagam malpay, idi na amuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di ba'y umisam na pampaykit di nakiinuman, game ko na sumulit ako nung nag-scrapping. Sumarunuwa pa nagtatalon, raep ken sika ken mimatong doble pa presyo meten, ti abono lokon nagsama balong. Awang paket danong regasyon, ti gasolina iti patanom, di Uncle Berting nang isaldang taltalong. Di nang san masakan, tadim makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasana, balse dito'y balse dita, ngem nalako ng tay may sanga ektarya. Aniyang arod, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malaman, anya narigat, di matlalo mang ayen. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayen at pagpagatasen, alatiro madlawalo makayen. At may sa amalam nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agkapkapela kamulang lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket keng kwan at mang taripakon. Parabang no agriin, napanagugut iti kamutin, idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apu ko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakal nagpaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget imalada kenkwana. At ang inhinyerong doktor ken abogada, di Uncle Berting niya nga ugrana, niya nga ta. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malaman, pindaen at anak na apasyaran. Nalako ng di dagdagana, tapi nagpaadal na, game itan mansyonan ti balay na. Sika ngay karuba, ang among kag isuna, di Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan na ti amin kadatay nga anak na, agsubalit tay kumamat ken kuana. Agsubalit tay kumamat ken kuana.
Kakabsat and dagiti man na rin pala taapong mga nantabay kanyami kada kami dito Facebook Live me and Facebook Live with the IFM. Thank you so much. Ken hello Villa Pagatuan Aglipay Quirino from Barbie Yen de la Fuente of Laguna. Ikitam nagadayon nagabuan na. And John Delakino Adam Iluan is also watching and Romnick Villarosa tabay kablaaman idol ni Ma'am Bernadette. Request ko na Brian kunana. And ni ading Ella is also watching together with Catherine Santiago, Nora Laen. Ayan. Ano pa? Hello mga idol watching from? Dayon. Ayan. Liwaliwaming OFW, iti ang buya kada kayo from Wagat Renel and Pearl Arucan says here, hello, watching from Las Vegas. Ang galing-galing, kuna namin, thank you, Kabsat Pearl and Pasqua Kairas Beltranilla says here, wow, I love it, Ilocano songs, watching from Hong Kong, kuna na. And also Olivia Salvejo is watching from Bahrain. Good morning, kuna na. And apo nagbayag mo dyan nagtimpla ti kapen. I want to text message ito yan italatan ni kung mabasa nagatayumat from Lawag IFM nagiging ka tinagmayatata. So dagiti text messages apo. Kuna dani umay kay to agges from Gina V IFM Lawag. Of course, nalakalakabok at katungtung. Basta katungtungin nyo ni Kabsat Chris Estola, decision manager ito. And syempre all expense paid. Hadya lang gasolina. Solve kami na po. Okay? Para kada kayo amin na po. Ito nagagitin na. Nagitay agpalpal pa. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. Wow. I love you too. I want you. And I want you too. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Yan, good afternoon, Sir John. Soriano. Yeah. Radyo Man! John Soriano! Marigrigat na lamang kita kanya na. I love you. Salamat kita no miso. Laka. I love you too. Han, I love him of course. I want you. Oray mga agibales to. And I want you too. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. And of course,
course, good afternoon to Melvin Porquillo of Sweet Radio, Santiago City. He is also watching kita umanlaan. Mailiw sa. Mailiw kan sa. Oh my God, tipo, masyar, kurang ti technician dati to eh. Siya rin lang at ito kami, umika muntan. Joke lang. Anyway, amumi nga, may isa-iso na kada kita na-awardan iti December iti most outstanding, di ba? Because of his dedication. Nagadto kami nag-dedicate iso na ti kanta. Joke lang, Melvin. Okay, kapsa Junin Balong. Pa-request man di awan nagbasula. Ay, nalpasan. Okay. And of course, good afternoon to my ever the rest, Ninong Delmar and Ninang Lani Bartolome of Oscaris Ramon Isabela. Thank you so much for watching. You can watch us live. You can listen to our Radio Gayam over 98.5 IFM. Kawayan, tinakakabil din page na. Good afternoon. Katagiti sa amin nga naka-shorts dito Hong Kong chapter. Nakasurpan. Nakasurpan. Bawal iti atidog ti pantalon na kanya. Nakasurpan damin. Apayat na kaya mo ta igid. Iking natin makikita kanya mon. Kasta kaya nga talagang. Kasta ngayon mo na makita da ka. Medyo manalido yung mga rot. Good morning mga idol. Kablang man kita kakabsat dita Palali Sur, Santa Lucia, Ilocos Sur, watching from Madrid, Spain, from Dante Ilorinco. Wow, I love it. Always listening Ilocano song from Wagat Rene. Datan, di nakasuratan. Nainsuratan? Oh my God. Mano-mano. Ti anos, di pala ito yung cellphone dito eh. Okay, kung nani 7905 kantang tanghali mga idol, pa-shout out nga po ng family Ordonez dito sa Marabulig 2, lalong-lalo na sa kapatid ko na si Jason Ordonez. Request ko man po, datay. Maulaw na Mildred. Ipagbigyan tatay ito. Siyempre, maulaw daw nga gururay. Hello, greet ko man ni Inang kong Mensita. Hi, sermona na manan, nga muray kasta kanay. I love you so much. Mwah. Apo no sir, sermonan da kita kanak yo ipalupos yulatan apo. Tano to tumawad kiti kwarta ay kat mang tadangem no sungsung batan nyo ay namulos kayo nga makadawatan. Request ko Mildred, Miss Len Bueno nang Benito Soliven Isabela. Thank you so much. Once again, kadagtitumtum nga apo dita, apo ipakaamoy kadagita karuba yung adda kami dito. 98.5 IFM Kawayan. Tay idol tayo nga FM. Apay takin nag ano danayin na di Kawayan ka? Awan, kinurangan talaga nga ikatam di Kuanan City. Okay, sige pa, the message pa. Para ko sa mga po, aji kanta nga si Kalaeng, biyag ko at Bukal from 2870. Wow. Okay, we will be doing that later on. For the meantime, dahil ito yun po iti, request na nga. So, natang nga makaulaw. Kantay kapintasan tan naglabasit day tarupam kiday mo anaahitan sino katampi na ugadam buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan idakas nahan nga nilakay mo in kay sagsagan naan. Haan magngatay makibibiyang no isuti pagragsakam uray pa'y aming ket nayunam sangulikod pa ekstensyonam angem kuma isardeng mo kuman talakay mo alipliputam ta isuti ng aklon kaniyam idi bardang isip kapailan ay maulawak sa Mildred Jakmeten mataro santigtig na mo analimed Mildred kunak nutay ka den ng asawa tingka ipatpateg at dalagarot ken kandi kapay lang amarmarnek. Ay po, greet ko man amin nga taga Anaw Rojas tumanangan kan Valdez request ng mantay Sir Mata. Salamat po. Wow, nagmaya man data. Ana. Damdama, good afternoon. Kini Bayaw Joseph Agtarata. Sino nga taga-Duana? Yan, maamuan ta damdama no nag-travel nga may sana. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro santigtig na mo analimed Mildred. Kunak nutay ka den ng asawa tingka ipatpateg at dalagarot ken kandi kapay la amarmarnek.
Musikantay kabaknangan, ila adat pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang nga ruden iti up-ubram, balang kantis kanto pailang. Baranggo at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano no nangisit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may satlakay mo, tay nangaklon kan kat si bubuo. Papo daw day tapuso, day tat pintas anapunno. Papo daw day tapuso, day tat pintas anapunno. And naglipasan dito balong taitultuloy ko man. Nalpasatan. Okay, so good afternoon mga idol Kuya June and ading amak. Greet ko man ni ading greet ko man family Ordinario dita Villa Sanchez San Guillermo Isabela at Pagadon family sa Ramon. Request ko man Kuya de Tika. Isagit ko man kanyak ta isagot man kanyak takasla. Katakasta pa nagayat ko. Kanyayo mga idol. Di naman imbaga no, sino isuna. May sana lang ka ni Kuya Joseph. Ano ba, dito nakakabil dito eh. Awan. Windows Printer Test Page. Kunan, nakakaraman, dito yan. Ay, ha. Okay, dagiti man narimaan nga aga. Buy-buya pa'y balong. Awan, ito yan. Okay, from Adel Bulataw, ni Attorney Adel Bulataw of Oscaris Ramon Isabela. Kung na good PM ka, Arubas, request ko man. Bulan, salamat, and God bless. Oh, thank you so much sa mading agip. Ito yung frustrated nga katugangam. One, hindi panahon nga gininaw kayo pa'y laki ni Phil-Ami. So, Phil-Am, no, mo man itatay. Oh, nadadji Hong Kongan. Nagkutungan. Nakutungan? Wang kimutungo. Wow, Diyos ko, nangyapanan na nga. Dito mga tabana. Kapapagnamot siguro na. Yes, tatangamin dito Hong Kong apo kahit amutay met amin nga awan itagluglugan puro amin pinagnaan dita. And apo tik amuno sino ti pagyamanan ta kada iti technical department tahan ta mo amu isuda. So anyway, iti kalakayan da amin ko nakangam kaatidugan ti Barbas. Yan, thank you so much. Thank ka. Nakapinggul pa iti igil kita man. Kasama kini Chief Justice Tanod. Tsaka managat na kami, nipagay managat nyo. Nami mo. Awan mo ti organizational chart nga makita kito eh. Hanggang sa DJ Sigot nga nagtrabahuan ta, di ba? Ni madama man buhay na ni Joby Seriales. Nagbibuya. Agong ungot apay nagadumalablab sa inyo kunana. O sika. Sikat ito yan. Sikat ito bumasa. Tapadasam ti kinaatunan no mabasa. Mati malaptan. Very clear, bright globe signal to live internet yo apo FDD from USA. FDD handsome nga duwa. Both of you. Thank you Carmen so much. Luna. Pakablao man idol ni bagat ko ni Margie de la Cruz OFW Hong Kong. Ingat lagi darling. At sa anak ko din na Siman, ingat lagi balong ko. Thanks idol, God bless from Bert de la Cruz. Yeah. Ayan, ni Chief, ni Gani. Ayan, and Technician Deo, ken ni Technician Angie. Ayan. So awan ti news writer yu tata. Awan, si talata ti garamit ti balita tatamdaman. Ni Sir John at Gineo. Sir John, yes of course, dito katarakyan dito yung naglaing nga bumanat ti bigat ma'am amaka ibatan na nga sa naungat so naungat may metinaw nga yun. So nga danto ti problema ta ti jay no sino man ti problema ipulong ta kanya ungtan na dito naungat. Ayan, so iti format apo iti programa dito IFM kat saan lang nga puro music nga kunadaham. Hanga gaputa FM ke Forum Music kunana. Forum Music. At dapat iti Forum Madamag. One. Ana. At okay. At dati nag-message dito yung kada page daw. DJ request ko man jay Ice Buko. Shoutout man pay gayam family Antalan ken Ordonez nga taga Marabulig dos ken dagitay. Agbibingo DJ likod. Agi yaman. Okay nga rod, iti oras kakabsat 32 minutos kalpasan ti alaw na ti malam.